Hey, I was doing just fine before I met you. I drank too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, Oh iya. Oke, ibu kasih lagi 2 lagi, tapi 1 lagi cowok cuma harus sama penjelasannya. Harus sama penjelasannya. Jadi bukan hanya orientasi, puncak masalah, konflik masalah, bukan, tapi sama penjelasannya. Ada yang bisa? Jadi orientasi, jadi kayak misalnya situasinya kak, atau misalnya kayak awalnya itu kayak gimana gitu. Oke, boleh cantik. Silakan, cantik. Ya cantik ya. Jadi oke, mata tekan dulu pokoknya. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai teks sejarah, kan di dalam teks cerita alur itu betul. Kalau misalkan 2 jenis teks cerita sejarah itu ada 2, ada fiksi dan non fiksi. Kalau novel sejarah, dia maksudnya ke fiksi. Kenapa? Karena bahasanya imajinatif. Seperti yang sudah Ibu katakan mengenai kemarin jelaskan tidak mengenai ciri-ciri dari jenis teks fiksi itu seperti apa? Belum ya? Belum, betul? Nah, ini kalau novel sejarah, dia maksudnya ke jenis teks cerita sejarah fiksi. Kenapa? Karena novel sejarah itu pasti menggunakan bedanya novel biasa sama novel sejarah. novel biasa sama novel sejarah. Kalau novel biasa, kalian tahu kan, kalau novel biasa itu ya dia hanya cerita, tapi di dalamnya tidak mengandung unsur sejarah. Kalau maksudnya novel sejarah, berarti di dalamnya ada sesuatu sejarahnya. Contohnya, yang kemarin saya berikan contoh Amba. Ya kan, tahu novel Amba? Yang kemarin saya contohkan. Ada kan ya? Nah, novel Amba itu sama-sama novel, tapi di dalamnya ada sejarahnya. Sejarahnya itu apa? Dia 30 SPKI. Jadi, perbedaannya apa antara novel biasa dan novel sejarah? Kalau novel sejarah itu berarti Kalau misalnya ada cerita sejarah yang jadi cerita sendiri sama penulisnya dibikin alur gitu, itu maksudnya Berarti kan orang cerita itu non fiksi. Nah kalau misalnya si alur itu dibuat sama penulis, gimana itu maksudnya kita belum alurnya. Orang cerita itu ya udah gimana penulisnya. Oke, kalau misalkan alur sebenarnya gini ya teman-teman, kalau fiksi itu kita tidak bisa mengubah alur karena tahu kan cuma cerita seseorang, kita hanya menghubungi saja sedikit. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182. Apa fungsi nggak? Oh, apa lagi? Sewaktu, Waktu betul. Waktu lalu sesaat, ada saat. Dari mungkin, tatkala apa lagi? Semua yang enggak ada lagi?
Setelah Kemudian lalu kemudian yang masuk fitra kalimat. Ya, setelah sesudah apa lagi? Sesat, kemarin. Apa lagi? Memberi, menggebu, Kalau Januari ini kan dia akan menjadi sebuah kalimat jika dihubungi dengan artinya ketika Rabu ini dihapuskan, pewarnaan dihapuskan, harinya akan tetap ada, tidak akan pernah hilang karena dia adalah sebuah titik dari kata. Bola basket, nah basketnya tetap dia akan menjadi bolanya ini yang menjadi pewarnanya. Kalau dia dihilangkan tetap basketnya akan menjadi sebuah kata yang dan misalnya ini paham? Kebayang? Lanjut ke kombinatif politik. Ada lagi apa? Hey, I was doing just fine before I met you. I drank too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years, no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane.